O te o whalo wha mawha talo whātu Samoa I lau mai moanga ma le wha sau ngare rei vanga o le fiafi. Ia ina ua lua ma le awha minuti ua te ai nei le tu la lima I le tautua whao mau. Ia ma le au nanga fo I whai bea a lau Blue TV ma le porokalame o le TAUTAI A'E. Ma le manuia whaiva o le tātou o te roo. TAUTAI A'E ma le fia TAUTAI A'E ma le malo. Ia TAUTAI A'E fo I ma le saonga le mu I le alofa ma le anga le lei o le tua. Tasi o la aue. A toa iei la au na ave. Le teine o nā whanua tau wai le tau o le la aue ngō le uli masao. Ioi. La le manantu la ua lunga. Ua uli masao whaivo le dei aso. O le aso ngofua. O le aso amata I ngā luenga fo I o le nei vai aso maso o se vai aso lava. Walanga ui le whaitau ese o tātou waso fo I o le nei kelope o tātou iei nei. Peo Amerika awa o la lato sapati le dei ia ma Amerika Samoa ma Hawaii. Ai ono o le mātou wha ai tū o le kelope. O le ua mātou tala no atu wha asonga fua. Me la lea. Ma lo ale tau atai ma le whaatotoa I le amatalia fo I o le dei vai aso. Tiute ma ngā luenga ia mātou fo I New Zealand, Australia, Amerika, Samoa. Ma nisi o aturu o le Pasifika ma tu moto o le Pasifika o lo tato faita waso fatasi. Ma lo lava le folau ma lo le ono sai. I le badatu o bafunga le ae pe o le tala I faiva o se unga ngongo. O failantu ma tafanga I pe o le tonga. A le tangaloa le alofa tau muli o le tato ma taisiri le langi. Wa o le fuwa tato o vatuli ma wa fata fata. Pe o le tala I le monta o le mali e toa I vau pipi. Ua tātou soso tūri foi. I lungo pe au mangaru ngalu o le ea. Pe o le tala. I le whono whanā whanua wali foi matangi. Pe o le tala. Ia tupu I vau malana wholaunga. Awa sa mate mate le ainga sa tangaloa langi. Le soifua ma le ola. Tau muli lava le alofa o le atua. O ia na te mua awina. O ia na te muli awina. O ia foi o ngā totonu ngā le mu. Yaso faiso o a wafo launga lo tātou utiru. Sisi wha manusina la foia le tautai. Masauni foi o le A'E Utah se alo fanga. Ona wha pea leo le wala au mai e tō inda ma olo mantutua. O lo o whiri afa. Ma faise whare la langa. Ma tapu ai whaiva. Po se alo fanga, po se alo whaiva. Ale no po tama whanau foi po se mata taulelea po lea lavani. Whita I tunga. Ana whapele o la tūtala TAUTAI A'E. Malo le whatama swali. Malo whai o le whaiva. Whapena foi lan se rangona o le porokalame le neivanga o le fiafi. Mai se fōre tau au na le nei o asiata. Le fo o tātou whailoa I beau ma ngalu o le ea. I lunga foi o le alanta ale Blue TV. Po le moana TV. Ma le tātou porokalame wha au pea o le TAUTAI A'E. Whaiva o le tātou tiro. Ma lo ma whaatalofa atua I a Samoa I so o se tafa. O le nei kelope. Ma tu saute se sifo sai. O fea o le atu lau nei o maua mai ai lunga o penga o whamitalanga. Le tātou live le nei ma le tātou porokalame. Tau walanto le Facebook live me se foi o le tātou YouTube channel. Fatalo fatu a siata mo o tau malava. Malo fai o le faiva. Ele mwhai foi lano waru e se mailo o wha malo antu ia te o tau lei Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa. Awa o le tau waso sale nei. Malo le lotu le nei aso. Malo lava sa elo. Awa ia si kangaka. Wa avea le fai umu ma le fai ko anga yo ia pi e kuka. Wa avea ma alofanga o le alu se lotu. O angar kamalea. O angar kamare po angar kengelea. O le malu yo longa leo. O le malu o sianga fai mai. Mama dad. O ko loku ale la kuka. Renga fo mai vai.
O la ile loku so pinginga la le oka le ko kere ko foi. Io e vaianga io e fa pena le tala noa le karkanga kale io o la ile loku ko wo mai le se io pakanga la sa pasui le ko kere kofo mo ye ai foi mai ya o sa pasui masangi e foi mai lava o le oka masangi lava io e le ai ma se suinga se fa pe foi la no talu o sa pasui e pie langu enga foi lele maunga dia ma le ulu le sosi ai se fa pe foi la woka foi mai po langu sama ai tate foi mai lava ya or kamale io ai ua mauai malona alfanga ile se ro ya ya fa malom fa talo fa tia to umolo mafuta mai i America lo vai tunga le mafuta mai ia se ua to fine le fionga fa le tua fa fenga inga le sunga fa fenga inga ya meti ya male sunga fa fenga inga ya la tinganga pesa leli longo vi le mafuta mai na America ngo fa yaku lo langa lo lokura o America va ile sau o America le o sau ilung ya fatalo fatu mo fono fat ono le FSS ya yo tatu taimi matulanga yaso ya le o mako fa karo fa aso ngofua ai to tali fa aso sa alo le folau ote fia fa taya langa le yo le tua ono ua to itua polima wa uma fo ila le mato fo ila weekend ya man ya sauninga o le sona nafi aso sala vaia o se aso tati alu e pie to e fafanga lo tamalo si fale nganga eyo pie fafanga le malo si fale nganga ai ole me mana ya le o mai to wina te le mo le alu le lotu ma fa longo ina ia ngale upu le olanga e ke ro po le ai o sa kupi po le tau popole o lo ma fau se mea po olea spole lavangi fa fitauri pongi me foi le pike kau io e fa palangi le sko inga ma ko sa vai o ele neve sa mai pike kau neve wa io e me ko inga kwala ku ingi sila e ko la e me wa e kau mai e wo kau neve wa po wangi me fa penga ai te ro umane o no tupupu o e pe ola ka mo kiri e pe umane na utupupu o ele upu male mana vanga fa le nganga le upu fola le tua ma e kalia inga e ke lola ukala e makua aro fe kawila marka ka kongore mol ki nga ele isa ukupe a ole mati le ke mati ai ele ya le tu io le alu yor karuka ya ai le ai se me o ile tanga ole oli le li leki o fai mai upo le tusi the joy of the Lord is my strength a vaila o lo malosi le ke fa fonga mai o tupe a lo malosi e ke lo e peia o me o le fanga ma o telefon e peia o ma o telefon io le la fa ku a fa pe o fa fonga mai o lo wa malosi se ilonga e mor kupi ele ese la male ma al telefoni o le ale wing o le tala ansiata o le ma al telefoni se ilonga e fanga fa to amalo io se ilonga e fanga fa ko amalo si io o kama se la ia o masangi o le makiva e o le maoloa io nga fe e mai lava o kamalanga mane o no mane ole mati ie fai kanga loa ele kasi de pengir kanga ai fa e tu te sila fi auto tasi le fa ilo tate ilo ai laso le woka mana malama ingi yaso o le fa ilo ko ngware ngo kai lo ai ka kai de isenga ruenga yaso ai akava ai ngi nga kai atava ai nei na taimi e fa kwala ka kala le slula mai le fai kanga mare lo ala wa asoia e pe yo kama se e fai ngaruenga malo e ke e fai kanga loa lo ale le mangai pengi la kanga
a le o le ofisa o tupe o le fale mai a le o se faia onga ia pe ofisa le suenga o kenga le wari o le mea la sa o kasi e kia i ngā vai taimi na wha a pēa taita o le kele o pengi i laukanga o le maualunga fo i leo le levo le a onga marengaruenga na iei ane ko a kele o le aua o la tatau ai nā vai tau o le maualunga o le kele o pengi i kanga o whailonga lai represent mai e pengi o kai iyo ai le iloa sa o sika miki ma ko i laudi ai le iloa o re kanga ka sa o ai whainga ruenga sa o le malo e ngare kasi alanga pengi iyo e wa me kusi isi pengi o kama se la ye o e faifika de makeki e so o marekanga wo o me o Paul Pen langu kama vari yaka vo ia langu mea maka langu purple e u pe solo maitanga ia ai le ki o sisi o anga o anga kongu anga mo tangata laenga ori Pia. Ataro fatu waila ile au ka ko fa ngoya fa talo fa ile au fa fomu. Sa ye ile taulang ai fa pia la nga mawai masaula ki mawai sau kengi. Ya, wala. Fa ila le ke mai mo merka mi ngira wa fa sanga ilo to do ba fa pia. Ha. Ya la wa fa ye. Ha. Lalu waka umai asiata, lalu waka umai me nga mawai. Wala nga se e ki akele. Tasi isi ngā ruenga, tato noe le amatanga. Ia oko ke pipursi me foi dei oko wadi e mga o na kulua, uka ua kulua le ango fale. Ia ole atau tere whaatalo whaatatou woi foi la, ia le matu fo tatou. E leilo se ka kou malo e whaatala noa pe amae a tatou whaafeloa. Kau ke oro aru sa oi ka kou news update, ole tele o tatou news update. Ai, tasi le si vaenga na o maua ia zoia. E peye e puru nau hata maitai. Ina ia fewa i ma se ave pasi. O se ave taxi. Iyo. E pei e fo ilele a fa apea nge ia wa or faya onga. Pai onga ruenga la walunga ya lo sunga faya onga po o se fo mai. Pi o kamala walunga yang saule amatanga. A fesilia ku se kinga. Wa fai se wa se au kamao. Se o kamohana. Ia, ai vai, ai fama, o ke fai sa working ki fai mai o fio ai mar fai o nga sakpai ki. Iyo, vai, la fio ai mar fai o nga sakpai ki. Ai va, ai la ia le nga ainga. E le ngi fe au fai ainga kwa oi. Nga le kuar ka avale lumor fale le ainga lea. Falo. Mariku, woi. Ia e oso ai lalo ele ai o kamao, o hana po ngalo e whakawia. Fatu, anga ka kou sa moa sa whai ngā fwoi whai kaimi. Pe e turi mata ngau ai pe o le tala i leu fia sina. Inga ia kau se ngafa se kamaikai. I se whai a onga, po se fōma. Ia walanga pe a kaulo ia pe a taulo ia mai si fai o kama ke kele ho ngai ngā vai kaimi. Ia, e pe se a. Iyo, ar kamale wa ai me se fai o ngai o tono nofo tono nu. O le lulanga lao i o kama si. Iyo, ngā e mai loa, wale lau kango e ka ua kui i le meo swing or soifuanga. Na e mai loa le ave taxi ma le ave pasi. Kei rora ukala. O ki a koa i ngā whaia o ngā mawhoma. Iyo, kusa pei fo ilele, peise a foi. Peise vai taimi, peise vai tau o le vai tau. O whaia o ngā mawhoma. Sa ala po Ngā e loa le kamale o ave taxi. Ngā e lole ave taxi ma ave pasi. Makanga fai mafili o fō mai.
Ia. Wa maka nga fai mafili o fai aonga. Wa vai la maka kua la me wala nga pei wa faoa le laki le nga maua ngai fai aonga mfoma. Le nga kau umi kwa inga pei foma. E kau kuainga le manera le bi e kau kuainga kali mai kamaya wai pe ama e mahanga ia longa farupenga o le faiaonga ai paule lave e fiu e faakali le rua vai aso na so kokongi o faiaonga nga sao mai loi kokongu le va au menge yo ave taxi ma ave pasi every day tring Sidiva wai pisa a mata voi lele na mata na nga fai nga kamai ai mo sidiva sao mai lo makamanga ka fa longo ku ngeki e ole hale pe ua a Rachel for my ela le fe amai ela le feo ai male ave pasia a ko nga fu ia la wo veo ai mara paso ko ai punga mai marisi ka mo ngare ka le sikenge la pi fa pi ro ko pi ka challenge fa ngale la wo so be fa mai are ko inga yo are ko ya inga yo nga se ser ka kala wa ya anyways fa ngata ile ta fa ngakai o le ko ke manga fa ko ke manga au ka manga ia leilanga le si fa wa langa ia singa ruenga ia so mai sau lo vai ka wa taxi mara o pasi wa se e ane mea wa se e ara o pasi mara o taxi da ko ia ngale le wa ngale le wa nga makala o se i ka mai e siriva nga maka o aru ke ngere fale kakangi siriva nga kelle lo nga fa pepa ka kokupi iyo ale le wa man fakaria ku ma ke ema ma ke ba po bori kele au po of taxi pero como mau alu le o vai kau mengi of taxi ke lo la ukala nga fa pe ave taxi ku fa maunga iyo nga fa pe ave taxi ku fa maunga le ai nga sao mai loi ko nguru me or campesi iyo nga sao ro ko ngu kama fai fa idi maka nga fiu le taxi ku wa ma wa ya me foi lele han ka ko koropo ko ke la ku so ngale fai ngale o ma nga ka mi ko ma ko ava ya umang ko nga sao le ale ke ta le o ke kala ku ar fo launga le ai le sai di manguia i Samoa o nga sao mai au kama fa ili o ka ia wa maka lo le taxi ma pas so nga fa mai fa kera ko fa le por ko ai nga e ko sa ala wa fa mai han vai Maria langa le fa mai ia komiki ma ko ke fe so angi sa pa ia fai ko wa ka mi nga si va ia o inga lusi ai fo ia komiki ko ia la ka mo lo si sa uro ai ke vai la o la UPPC la o la UPPC wa pese vai kaimi le alu la UPPC po o le ku ai nga fo lingo campese po o pie ke kau pie sa vari mai fore kama pese io e pe kau ki ai dis kau au kua ai sa mani o ku ai ngasi kai lia kama pese no way le o sai dinga manguia ya do ke kala ngo sai dinga manguia ka ngale uma e afisi le ku lo makua afisi au kama onems ai fa mai Lalu bangun ngofo mereka ma pese. Ai pese la, pese kam pese. Ala wasa fa usai mau aku ada kamera kau au. Alua le vai kau kama pese. Wa maka ngoki kama pese au ka pese mana au ka kita. Iyo. Wa maka ngai lohe kengi. Moi lohe kama ikai. De ai. O de dia. Nga ole pese har mele fa ai le se kalengi
a makalongo mai wa le fa la lakar kampesi ai a makanga fa se le au ka drum machine le au ka pes kama pia iyo ele I umi ala le vai kaurea ko sa luke manguanga ele I umi kere se vai kaurea nga sili mai ai nga kama kapiang walu le mea oki uma skula aqui skula aqui o farkalapu anta lo fa tu skula aqui kamala nga leanga I mamea wa fo ila lango kamanga nga va ai akua wa makanga o mai fo usava vali mai sia kenge masianga ki nga ile yo nga se wo asi kenge nga mai kadi IT nga uma e fa mai aru kenge re ko aru ki nga kangi si ke mai please I want my boyfriend and fenga mai la va ya oi e mo fa aru ko aru oi le wesa oi le o nga mai o nga oi ki nga kalango le mai si kama le kalango sa o mai uso mali kasi ale nga korupo ngi ka varim le o nga oi o ko ya le fafu iyo o kamalanga nga koe sau loa la ilunga le mere or ka ngape e loa la ukala nga koe fa mapu e mai loa la ilunga le mere ka pe oki e ge loa la ukala nga sau lo ilunga le mere ka pe o asoia e si fia kwa la ukala o asoia akala ngoa me o ka pe tu lona ye matu o faiva ma fale lu o la tu ai a fai ngin kanga pe fe o se koia inga o se koia inga pe sole nga sao mai lo la lunga kama au le ia ka pe o kamala ya nga mi ala se kai mi o mai la wari ia mere mi a ke ro nga mi a se vai kau o ku mar ko ore wari o fo yo o su alo pek o yo la la ka pe ya alua ai ke ro la ka lan ko fawa ko fawa o tangata muli ia wala ko fawa siamping ya waya mala mai kau balanga e esi kau mai kau esi o kanga ka muli yang ala ko fawa ngi ia siamping ora au kau apu ora au kau apu iyo ele ya se ku fa maunga iyo ora au kau apu la le ala wa le yo o merkai minengai ia vai la savaringa vai ka ko mana tua o le tango toe mati le savaringa sa iringa malo kamala ya ku ko kemi ngaruenga fa vai kai ai fai la ukala pa kama se ya fa ku ole masa sau ole makwa masa sau le ma o e vai merkaka le ku Ye lo makua masa sau. Manga o mai ole au kau apu mai au ngorwenga fa vai kai min melia. Teika ka manga le mea teiki le si levo. Ya fatalo fa tu se uso ya tua va. Le kau oi le ngorwenga fa vai taimi ya I fa fasiman. E kau fe lolo la le au ri fa fasiman. Ai nga sao mai loi kokongu kama se paka kamanga lifia kamanga ka alonga lifia ile si ko ngale mo nga vai soa ko vai merka ka ya ka ku ya or kaka kong ane mo so no moroko after tele tato major sponsor si ongai me aka si panga o ela salu mai fo yang au kala fo ele se fa yesinga u kama ya ole ai kasiar kai minga ma ole limaro o si sira mai ko
o se o to lua le nga fa vai kaimi o le kaimi anga pauan ma ko karanga nga yai nga vili mai fa mai o la waka ngu mangui ai o le fale ngofo le ua makua offline mori fa malo le tatou Tasi Market major sponsors i le dei venga le viafi ia ngata foi lea o le Samoa Tourism Authority Digicel Pacifica ia ngata foi lea o le Pacific 40 but talo for voucher le Sanita Hotel ia ngata foi lea o le tatou unanga le ColourShops i Matafili mole lango so ino le tatou programe ko fa lo ki ngarua ma alidi le yele ngua ila akanga ki aka tatou malolonga avoi mai tatou wasiasi tatou news updates nei venga le via Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Now that is beef. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. le ua afatonu le itu la lima i le tautua whaawawa lau Blue TV mai se o le porokalame o le TAUTAI A'E ma le manuia whaiva o le tāntou tiru o le rivanga o le viafi. Au kako foi o tātou foi mai ai. Ia, o le taimila le nei, o te fia whailoa atu. O lea la ua tū wā le to o le au tau apu taimila nei. Ia, walanga o ngaruanga whawai kaimi, ai pio re ingoa le nga mua ilo ai mea i o kaunga apu. O le taimile nei o lea ua tū whaatua niu le to. E iai la le si au vaenga leu ke kau vai a kule pe wa kau sau luma le kaimile ngai. Ai mo ia pie kau sau makaia. Iyo, e iai la vaenga muri le o le au vaenga le si la vaenga sa ili malo le o vai a sau kaimile. Ai pie kau sau kamanga makaia. Le ngai pie kau fe koko wai. O kamala ngā le au whai lai popo. O le au whai lai popo.
le si vai nga ro ke wa maka nga kau sau duma ai pinga le sau kama foi de pinga le ngongo me ko mo le nga wa e fi ai nga i le fi ko wa i le o malanga le so or kai minan ngi e le yo le ai lunga o le ai ka ma wa o le ai ke wa la mala u awililinga le yo le ai ka o fi ai ka wa pur ka io e ora kemi ko ku fa kasi ele si vai nga le si fola le ora u popo ya ke ro an ko ngo mo wa singa na ko fo I ko o me fatalo fatu ina inisio ila to fo yo le nei ya ma to felo ile nei va yaso ma fo se felo inga so na ya fatu stalo fatu na yo ma to fa le nganga sa wa ta fata ma fle tua ma se fo I to telo fa fe nganga e fa ila u fatalo fa na nga u manka ko kadi ku de makanga wa ngalongo wa fe se u fa ka yam fatalo ya tatalo fo ena yo tanto ma to fa le nganga ma so se fe au lava so se fata fa to langa nga ta ile fa ma lo le tapo ina yo tanto ma tutua ya e ia ka ko makua nga soifua ma feola mai le nei fonga ele e fo ie o fai mata mo tatou matua ie fo ina tangata matutua e tonu e kalesia manu o lo tatou fa matua fo ie le tu ai fa wo fia na pona e ise revival no a wai tu o le mele wai ia o yeso sa wo le ko manga o ai ku se panga ngoa mai mau o sa pati io mala o roku faisinga kama I snacks ko yo so ile si isi mo meo fa ola po ia tu lang o le o nisi o lotu ngai la le revival sa ia yan po ma tu fo msi man tu ai na fa tau I o tau ele sunga fa fa nga pasta mo leoi ia ma so la tu fo ia inga ma tu lang au fia o mau wai lava no mau te feilo ai ia male sunga fa fenga inga foi malolo manu e luana na yo tama fa le nga matutua po nai tamali yo lupe fa le so matu nu sa tu paitia na matu felo ia ia na po ole sunga ya tole fo male fa tua ya nifo ia ai ngata fo ilea ole sunga le to ina malolo ia tu maseve nga sumi skopa sa ma to fero ia le ana po ia mo le jul fa malo male fa afte telefo imane se tatu fa soa ia manisi la fo embaise ia o to sa fenga ye male afiafi ia to fa fo ia seanga afte mo fa lolonga betulanga ma sa fenga ia moli mawina fo iwa fa afte le no sa tatu ia manisi la to tele ia tele anisi no mai fusi kaika fusi ama o ka fa pia pole ar kai mi apa ese po se ro maku ia fusi kisi mai ya mana ia le porkalame matulanga ia ke ro po fusi mai masesi makwale fia ngai porkalame ia au te fa fitai ia no talangona ma fana o to fusi ma fa fitai foi le tapua nisi o mantua manisi o nai tangata matua na felo foi na po mori mai la to fa manuanga le porkalame ma le tautua ia ma aka ia mau vai fo si ata ia e fa te ai fo ile le yo se meinga ia ile fa yo nge fia ya ma lo fa te tele mo le tua yo lo fa nga ya te tu malava ia ai mai se nisi na fai malanga mai ya te ronei ata lo fa tu ile to fa ya tu vasa oi sole io e sunga ya Elvis Moli ia po le to fa tu vasa ma fa pe le vanga le fia man le to tele o to fo nai safe travel fo ile to fa ile matua o le faritua masanga po le to fa ya fata ta matile lua ma le tausia te sisi ia ma le fo se tato filo inga wo nei ma pa anga mai ale tato wala atare nei me se program le tauta ya so ma mafuta mai sini Australia le sasia si mai nei ia manuel to teli watu Australia pe le fefena nei ia safe travel fo iso wa to finele ia sia so vale tavu ia fa tai fo mo le afe mai fai sina ipuki ia to mule to ia Australia manisi lava fa tai telefone ia ele fero inga tato atu tato tala toto maka ukia le mele kupu mai kukuila ia America Samoa e na ua lipotia mai fo tato telefone mai Samoa e to fava ai na forsa ia e se ni tala to mai telefone America Samoa o fale pui se li ona o fa amo ai le ri ngai ranking a o to tonu o fa sai so ni nga lotu so ina ua mawan duele li nei
O le feo ai solo mantau lana teine le tiro i tamalolo le sia kalesi o yo le kalesi o le urotu. E tu tonu le farsa. Ka fio lai, ka fefe. Ia na ia wha o li mai si ana wopo o si ana paanga. A o le mea siri langa leanga, e le ngata i lea. A u waia tau mawhai ai fo i wha o li mai si ona lava tina. Iyo, e le na lipo tia mai. Wa kou sila la i le mele dau ke whea kua inga yo le ua i le au kau apu. O tau sila la i le kua inga mele le ke whea kua le ua inga i le au kau apu le koki le au ke whai akua. E le kau make fo inga iai fo i sesi whako a fo i aku ingi ka ngā i a mangi nganu e ngā wha vai kaimi. Oi o lea. Matanga te le lea mea. Ioi. To be completely honest. O le matanga i o le tu ai ngā mionga. O le whaanoa noanga ia te au. A o kousi le sila nei mo tau whaafafonga antu i le article ma le tātou tala le au mai Samoa. Fasi e lea li i lea langa keinge. E to tonu o le farisa. O le are ku ai ngā whi au ma le sa vali ngai mo mori mai mo tātou e meiso tātou whanau. Ua loku fo i lea li o le laulangi. Ia. Ua loku lea li o le laulangi. Lai ke lo fai aku o le li o le laulangi kama lea. Lai o lai le ngol tamai o yo le tangata soifua. A o mea ua kukupu mai ma wha so Sofia nga ia langa ele sau mai sea nganga le leipo sea nganga pa ia po sea nganga o le atua i kukongo le farisa. So kango e fasi se si kukongo. Iyo. O ruinga le nao la utala. Ele o le alalanga o whea kuai. Makua maka ukia le maa losi o le loku o sa kangi de wai. Vai wate mo o ai to tonu o le maota o le atua. E te tau ona nofo ai le anganga pa ia o le tua. E te tau ona te e se ai le fili. E ka kau o ngā soli pala ai le fili. Iyo. A o lili. Ua fasi ai le ko o rua o le wō. Ona ua fua. O le upu wha mamafa. Wha u wha mamafa a. Fua. O le upu wha mamafa nga. Iyo. E sa ono ta whaalongo. Mo ka whaalongo a wale wa langa i kele ia a. E kele fuatasi e le whape fu ngwa kele. E fu ili si e kale si e le si e soro mai ko kele fe ta winga nga whai kokong a. Ia alanga la. O le isi e senga. E ilonde ta mai vala. O vevesi ngau ke vai a kua isi e kale si. E le o tupu taimo le lotu. O isi e kale si au kaime o fongo kanga. Te bifo ia lai au koe whaila ko fongo kanga. Ia wa luka ma. Tau si ile kulanga i unga fongo. Le te ia ilo ngā pāro ma me whapenga. A o le mele tupu mai i. During the service. Isule. Ai sauranga whamatalanga walanga o iale na whera whamatalanga i leo ina ua fasili atu leo. Ai se a na fasi ai. Ai whamai. O ke mawakunga. O lai kilo i tamalo loa o le kale sia. Now. Ole. Ei role fa kura ukala. Ma ai oere fa finge, vai oere tina. E tu lo wa, vai foi ole tamaita. Se so ye ke fie fa mingo i soro polo o maka. Ei kura ukala. Fai ke si la fie fua. Awalanga ele ai ma sesi e lo sidi do ko odua. Po o lau e ngā oia. Ioi. E o ai o mākua. So le, ele ilo e mākua fua kia le me ka ura fua o lana tama. Ei, au kere kari kongu mea ngā. Yes, probably have an idea. A o le loloko, o le mawalunga, o le laukele, o le fua o oe. E ngā o lau lava wō po o louto o lua. Po o le ke rua mafuka. E mala malilea i le mea ngā. A whaila ke si la fia o le maioso le ngā. Se so ia ke ngofua o le o. O le feo hai o ko le i o maka. Ioi. Awalanga, ina ua o whaitau atu i le amainga e wā ai. O le article lea. Se o au, e pei kake aka. Ioi. Ai pei, kose, e pei kake aka o ka koe confuse. O ka koe ika. Now, oro wika i lea li ilea. Wai kango fua whaaluma whapenga si au wō. Wai kango fua whaide ngā mea.
anga se I ngia foi la de vai anga se I ngia fai ka ruku sin pai fetu wai foi ole nge ya tu male ulu po le tu I foi ngali so le ai fai to tonu le farisa io o winga la na le na fai tu la utala mo fa fisilingia ai ye nga luenga fai o to ta mai ta ile mele o ka ko ela ko update ela ko update ma la ko i male o nga ai le o nga male nga luenga fai o to ta mai ta mua si la fia o lau kamale ke rua mafuka e la vea ile ma ile fai sau maka pongisa maka pongisa lau keli awan lavang e fia fai va inga o le kau ngā ki lia ngā o le lapu po a mayupu o mata ine va ai ala wo pingir ka malau keli iyo kama funga le pie koso fa se le sa wi ai pie papa pie kava ko ma au kadinga o so kamanga o fo ko mo iyo iyo po o fe la fe wa ya la pasi so lo ai pe o fe mo yo taxi le o la pula malau kilo fa au kafa pa war me ngoi le u sa o ai luma straight ai luma le u ai makwa fa pisi ya maka ala kava le Ore fok alo papa ngasio malam le pop langa wale va vinga kuku duma ole vanga security se usu iruma ile le paradise ya soya ki nga si da fie pop ngasio male wali io Alex le wali ia le mo wa fa le ia I manga yo uso makua ki nga fo nga si da fie le wali e pongi sa le pola kuku security e iluma ile paradise nga vai kai ole pi ile lima o Alex le pai io la kamo kuikufunga io venga lepa o pop ngasio markanga ka kingo esela le o keti o kuwa kama maka pongisa o leo ko leo ore pisi solo ko leo maka kama ya o leo ko leo maka e makua e lau kere maua kama tu vasara kama Elvis Modi e lau kere maua e maurunga le levonga ye ale la wata fa tu fa pe ole ku ainga kala fo sa fa pengi io ole fo tuanga mo la pingi sa maka pongisa e ke fai ai la vai ke fai la boyfriend han ai la makale nga sa mo e fa ka mai nga uma mai lau ko ruma singa nga nga fa veken ma ese o de mai maka nga fa ya nga vero la ya pingi ka manga io ai a fa pe le se maka mo ingia pera ke kakalo mo au ware faya na mea o tauta matane au ko ke faya au ko ke venga me le to tono manu le tua iyo au ko ke o manga winga fa pena ya le la wo loka ngila oi a vai la me piko ile anga la le la wa vero la oi loka ya o le alawa makua e polonga lava wa matua sai kia o manga po fela la wa ya o tu la na te tau wa fo ona e tau fai pui oi ya ka kalo fo mo lea ai o fo tuanga mo o touta mai tai matulanga fa pena ya ele ya fo se mafu anga la kiro solo i fo pe fa pe o la ye fo io kasi nga mea fo kwanga le wa o fo e songa la fo mo songa fai ma ko o kama po tama po ali ya ai for ko pikola au mo se au kilo o fe au io au kilo o fe au ai se me o la nga se mai o ka fa kilo ro ko ro io kilo ya se longa fa ya kilo so mai ya nga kilo so ya ma wa lo wa ngoi kilo i speak o le tau sa ili lava se fa nga ma lo tu mau mo ni usila nei o le lava I lalo le taitainga a le caretaker government I le taimile nei a o tau fetutu nai muni ao I le whaato whala I ngar ko koru lea
o ko le ko si sina mai tebile nei o le lava e tau fetu nai ia po fe ali li fa ia o le mafuanga ia sa o ia o le mela le o le mela le mau le fa lele au o policies po tūlanga o anava tau a lea vaenga ma le lilo i mangaku e umaenga e toe feo fofo tai ma mo o miare kau au resi au me okupu wa tele ia faalele ngā resi fo ale actia e la ko ke le lango ai initial vaenga ale New Zealand First ia e foi vaenga nga fola Winston Peters ia e le agree ke le fo ia le national ai o le ala o tupu mai le tu inga tūlanga le te tau eono mai ngā lue whakasi ai wa umi ai loa maritaimi o tau fetu nai po o fea le vaenga o la tau ana vatau eono whaawau ai po o fea fo i kaunga kongi esi ai po o fea fo i te tau ona meet halfway i na ia tau o ngā tasi le futia male umele ia tasi la na update mo mantou ai e Aotearoa ia soli wa ese ngai vai kaua e pe wa kai kama mai sa mo ai mea ia le la wo vai fo ila kaua lava ai the worst case scenario ya mantou New Zealand a uma e ngai le mafai ona maua se autasinga ale ko kolu le mala to fainga vainga fa bu fai e ono to e tilo matou le to fo ia fai le fainga palota io so o le vaenga mulimuli ale ngai o ia hi tau fainga matou New Zealand nei pe a fa pe le tafa lava fina ngalo o la toni to e mafai ono mai fatasi ina ia fatuina se fainga malopo se coalition government o le ise tatou tala o matatou updates ua faatupula ia le malosi o solo te e tutonu o New Zealand nei ai mai se le anga i lo i le parliament i tangata nu o atunu nei lua Palestina ma Israel o le foi la ko o ai le popolenga ma le pressure lea i le fainga malo i nei a o kausa ili e se fainga malo tu mau ai mai se foi o malo le malo mai la tou lo ai le saunga le mu le foi la ko o ko ai nga fa le le sa tupu foi le vaitau o le covid matuinga foi nga fai ele to na male la ina le tūlanga i le tau o lo fa nga solo nei ia ai sala e ruma Palestina o faitau ese foi manatu malangona e pe o le tala i tama ana o faitau ese le to tele ia ona foi o fuanga ma vaenga o ta oto mai ai a o le mela le o kupu o le ala wa ma kwa solo ke o tele solo te foi o kilani nei a o la lo foi Wellington la to o le o tau ma fai Palestina ku so le o play Palestina o la tou o victims ale fo io mai Israel ia ma fa be mai no wait a minute le ai we are the victims ai ole matou retaliation ole matou talia tu le ma ko kalia ku o le mau ke kalia ku inga ia fa amukalia ma fa ta ape apeina ia fainga fa fo ile terrorist ale vaenga le faingoina le Hamas fa tupu fa lave ia ase kurupu ia po se vaenga foi e faingoina fa militeli fa tupu fa lave faingoina le Hamas e to tonu o Palestina o le vaenga le ia wai kako vali ke isi ar sen kako fa so mta to fa solo do ai la loita to fa so tele tatu temi ai se fetu la utala le la so fina ngalo now ua feke nga ingei matau fenomia ile uto male maene e pe yo le tala e fai le upenga o le tautai i manatu malangona manatu fo o le festival fo ile le tele ale fai isala elu le na tupu mai ile attack le nga attack ai e tangata fa tupu fa lave le o le vaenga ta o le Hamas e ko kongo pariskinga le no mai fa umatia le to atele silia tu le valu sel pe la kale afe ma sai tia le to atele o tangata ele aini ele fa tupu fa lave tangata anu ele ngato Israel a o kele ku lisi au to va wa tasilia festival tele la it's a Christian festival e to tono Israel ai
woso fa ia loa ele vaenga le Hamas. Lea la, whaaku whalalave nea o le Hamas, e ko kongo Palestina. I remember mai, e leo whaakanga inga fo i mai leo talia ina e Palestina, e le whainga māloa Palestina. A mionga le au whaaku whalalave lea la tau. Whaasanga kuro ma isala elu. Alu whaasau wea loa, e kili aku le Hamas, ma kili umakua ua whaaleanga ina yo o i whale mai o whale a onga ma tūlanga whapena o na itangata i to tonu o Palestina. Ua matua whaata ma ia, ma ua silia i le lua afe ma o na tupu tangata ua male liu ma afia. Nga onga vali aku inga ia whai eiso fina ngalo neo. Lea la ua soro ke e ai tausi sila mai iata, ua matua pomu whaasaro a koe e isala eru. No foanga ia la tau te talitonu. O lea e wha mautu ma la lafia i ma wha mau popo ai, vahenga wha tupu wha lave ia le Hamas. Ai paula si lave o le whainga lea. Na pautu o patatua o le whainga lea. Ua alu ai la ilunga ma le numero tangata ma li liu o ni tangata e le o ni Hamas po o tangata e le nkaka wha kuwha lave o ai tamaiti ma whanau. O le aso uwhinga ngalo. O le aso uwhinga ngalo ia ile mea. Tātou te ke longa ufisidia tu ia tātou malava o Samoa. If not the 100% of Samoa, po o le 99.9% of Samoa, everywhere. O kei loa ili ku uma isa la iru. Ioi. Le anga e pei inga kousoi fua e amo uola e fo ia uia. E pei e ka ua o Palestina o le mokua whaare ko ngunga o isa la elu o le nu o le tua. No doubt. O le winga tonu lava le na. Lea la inga whakula kakala. Ai o le mau lea la iona tau ave o ile motafonoi i Wellington ni. E ofo i auskaria lai fea ngai la tau ma tulanga ia. O le o soro ke e ai. E tau ma fai fo ilele e unga ingar whainga malol nei ma fautua ina i la tau. Wha mole mole. Fai sa tau taro sanga ma langolango ina. Ta haufi taua. Ta haufi nei rol taua. Mana tua fo isa la elu i tono malo au fatasi. Malo fo le tau pulenga. E la vea malo o fatasi. E la vea i te tono le neito. E la vea i te tonu fo i lele. E te tonu fo i o le UN. Al vaenga la na le tupu mai le teimi le nei. Le soro ke e ai tangata anu. O le popo lenga i soro ke e kama seia. Se whaku pēla ukara le kako me e la i le si kako news highlight. O le popo lenga ia ke au i soro ke e kama seia. Po onai tangata anu nei. Le anga o soro ke e kama ia e kua i whanga. Vātur whafonga le tunu. E tua kama ia i mo meo pomu. E tua i meo mea e papa. Ioi. Hau asira fiere winga o la ukala. O le whao maina o le soifua. Ai maise le whao ngā ina o la au malosi o whana o upenga malolosi o upenga kasa o ona matulanga whapena. It's an everyday living. O matamata tu fo ina i whaatala noanga mai ana inisio alam tam whanau o le tunu o Samoa lo o ia isa la elu. La tau te mori mawina le tuai ngā maenga lea. O le oki la ma le maliu ma tulanga whapena. It's an everyday, it's a usual thing i ala kou. O tire o whai atula and I've got nothing against ia i la tau o la tau lea i New Zealand ma Australia. Peitai. O le a le ongo maualunga. E ongo maualunga i le kūlanga o le ika. E whaatupuina mai mea nei. Ia. Tatau whainga malo na tutu whaatasi atea. Ai eise mea o te au ai au ia i le vaenga lea. Wakaun kahawhi kaua, wakaun kahawhi. Yes. Wa tauna lava. E re kaung songa wha au pea, e re te tau fo i tu lo ia isa la elu. O na tu ufawina le whaatama ia pea. O sineia tunu o Palestina. E ui, walu whaasoro a koa wale nga o Hamas. Ia au walu a kuai manani nisi tangata fo. Ioi, au fo i tātou te vaai le lau a manu. Alanga pea ngoka whaiaku. Ka koke au mo tātou tatalo mo isa la elu o le nu o le tua, yes. Ia au kousira fiafo. Ke ro ore o vāku ma le iwa se fulu pasenge o isa la elu. E leo ni tangata talitonu ai i le ta o le nu o le tua. Ke lea fo i la tō tangata i le talitonu ai nā vaenga. Ia ui o lea. O le tātou tatalo e whaifatasi.
ia vave maua se kaimi e taufi ai loa le whaonga ina o me tau matulanga whapena ia ai toe whaisoa lau pulenga e whaonga ai le awa whatawhata ma tala noanga whataitai ina ia maua se tautonga le leo le vaenga ma tola ni usila ma Australia le lai kupu ke ro foi America lai aka va ia kungo fai ama ku sungu mai le fu ale sungu mai le ku ngu fu ale ku atunu ula vande yelu ia o po le tunu o tatou sa mo e kala ngai mea ku kupu mai ai ngi fa fikauti ia tatou tu le si tatou update o le fiku marisi the marriage sevens o le fato amai antu le so to ana nei le ta me sanga te to fitu o malisi au kila ni nei ia mori fa malo ba fa te le fionga prestine le malu se mostiti me se foi o le mafutanga ainga malisi ia no la to lima ia nga tele fa ma ila to ma sunga fa fenga fionga patele ma ila to mor mafutanga sa la to tawa me ina le fa mo e huia i le fa le tonu le tau ai le isoro muli ai io e au mai Samoa ma ta ina le fa mo le tai au ia se io o ina ua tau lunga ia sola uma ma au mai Samoa ia fa ilonga ta ua po fa ilonga tau loa o ai le ipu o tu so sola uma lava ma au mai Samoa fa tulanga na la sa yai i le ipu o tu sa ili champini ai le au malosi ta mauli mai sale lolonga le moteli sala fai mai Samoa mana tuore tele o au nei e ia walanga lai run nale tournament Samoa run tato New Zealand mai venga Australia a malanga mai la ia e sa ili apo ia representing ia le fioanga o lela na represent le au mai Samoa ta mauli mana ia le finals io ina le manuel tu finga Lowly Lions paualo le au Samoa au kilani sorry au kilani na luilunga foi le ipu au tu tau ma fainga le Lowly Lions au kilangi e oina le manuia ai o se talonga e umali taimi o fi nau io e man na ia tele ia ma manu malo ai ia tambauli i le ipu au tu o le tulanga le plate le sa su champini ai le au foi mai Samoa lau mua tu mua mai fenga lau mua tu mua mai fenga ia male au malosi ale au le sa ka alo male lau mua tu mua mai marisi Samoa io e marriage Samoa ma tu paualo le au sa wala tu au marriage au kilani ma marisi Samoa ia ele i maruia le tu fainga marisi Samoa e le la talonga le so nga champagne o le plate ia le na manuia ai ia le au le lau mua tu mua au le lau mua tu mua le sa ta alo ni si fo yo di tatou te to fitu o fanga solo nei e kapiteni mai ile tatu pea ioi so nga ya melani betavao ia me se foi la ka ko wingi kama sawa foi le tuna tuitama le sa wingi mai ai o le talonga le se fasinga ukara ka ronga le bano mata ia e se a fai taunga tanga ile au e fia mori la fa malo au malava ioi au malava ale au la le mai Hawke's Bay ole matua mata ina lava fo yo le ata Hawke's Bay ile ta longa la le quarter finals ole ipu au tu sa ta aloi Hawke's Bay male au la mo tu mo ia ke lo fo ila to wata to e fai tau a fo inga ukiro ku kamaka alo maka ukia le sau ole lo mo tu mo ale ala lo mai Hawke's Bay sa u toi vai ile kama ita stars fo yo le taito fitu ita usanga u mavai le sunga ya ala tasi tupo ioi Tom Yosefo ia o ko sila ko kingo ora wori ia ma ta masa tu pa te le fionga tele fo faliminga sele ora aula len ko ka alo kama sei ia eu yo le ia manu malo te finga Hawke's Bay le na o ilo ia Hawke's Bay lunga e le talo ngor semi-finals ia ai se mai le lo mo tu mo e alu sa o la le finals o le plate o ia sa e alu su engole o le plate le na la to so sempini male au malisi Samoa o le au le ana manu malo i le Paula o le au foi mai Samoa
vai moso tammo le mau e oi po le au vai moso rugby club Samoa le sa la to su champini ma le au le a fiti ua fa ngoi no le mahurangi le au le ia le na mahurangi rugby club na su champini ma le au vai moso Samoa ia ungo le talonga manu malo vai moso Samoa ia ua taulia le tautinga o le fionga i le faipule le tofa manu le leua ia le sa malanga ma mai Samoa malana au ia tai malanga fo ia mesio le sunga le fia onga mai la to mo le ofisa ia ua tau le ai o le tau lo benga ia ua fo ile tau mo fainga manu malo ai le vai moso ia i le Paul ia o te lo fo ila ma ua tala balanga no so ta ia tu fia ma se fa tala no anga male sunga ya meilani matavau ia mar sunga ya tuna toitama i lungo tato sports tala noa i le solulu peitai na fai lo mai le pulenga ole aulea ale lo mo tumu ole tai malanga mai ia le tabaitai ia wala lawi lo fo ia sira fia fo el to tele le fionga ya tuiloma sina Retzlaff ia lana tai malaga ba ia me se foi la le sunga fa ya onga sului ma to telo niso o tamata alu ia mo foi sai me feilo ia tuaio ia ai me se la no fa talo sanga ia mo me se ava no o la wuri ko lua ia i lungo le sports tala noa peitai o le so na nafi le sa ma wai le tala wa toi fo ia tuai to tonu i le camp ale moana Pacifica ona o le wa ma wai la talonga ia pe wa o le ko fo ia sunga ia meilani matavao ia ale la wo pe wa manuia tuai masunga tu tama le toi fo ia tonu le camp ale moana Pacifica le la na le mo wa mai seven ole ale mo wa seven no ia mo le tatu sports tala no ia ele uma le fa so o le tua ai ole a mo wa lungo le sports tala no le solulu nisio au malanga mai Samoa le sa pe ole au ta mauli o la mo tu mo au fo vai mos ole asa ile tu fo ia ni ava no ia mai fo ma fio mai ia fa se kala male fionga ya o mua to vai ngai me se fionga ya to le fo anti ayolupo ia ona nisila na tatu talo toto mai le tatu fitua malisi le sa la tatu malolonga pupula a fo i malolonga ona tatu wa felo la ia le i tatu talo toto mai to tono so tatu tunu i Samoa ia me se fo o sina doia sia o le tulanga fo i le isi un ngari foi le na taufia e leo i Samoa ia le sunga ya va ma sono fretu se ita to wa fe me se foi o se toi update ma se follow up ile tulanga foi ona initial o issues ile ngata fa prokiki ia fa ma sinonga o le tu fa ma sinonga pe amai ata tu fa salong fa business ni. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. E fia le PacificEzy fai lo atu lana fa bito e fase fulu fai lo tupe ta i lua se lau tala o saunia mo le masina a to November. E se fulu fai longa e se ina i aso to na i o vai aso te tasi. Awane ngalon download ma fa ngale PacificEzy app i lau telefoni FVI. Ma lafo ai au tupe fa momodi e au no ma so joe tawa feo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E fasa o ina ilo taimi ai mai se o tawa tale penisini. Olo fa nga solo fa bito e nao le lima tala al tongi pe a fa nga ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo tupe fa moboli e fa ngai na le telefoni ai nga fa bitoa mo disa fa tanga bala au le telefoni o valsalau o tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu wiva fitu fa po le lua fitu ono fitu wiva var fa PacificEzy o laupa anga mo tupe fa moboli Samoa. Watile o fitu minuto te dele tu la e ono ile taibe manto ya te roneu te lo forte milinan tatu Samoa me se foi ia onisio atunu o lo taibe tusa ma New Zealand mai se foi o le Pacifica. Toi fa wina di so tanto tala to mai to tono so tanto to i Samoa.
leisi tala o le ua lipotia mai whaatali tala noanga ina ia whaatau nuina se tasi fo i o wholofolanga na pale maile whainga malo fau. Ia, male mautau ave o le ato e sila ina ia tuu ese ina le matanga luenga o whale pui pui. Male matanga luenga o leo leo. O le ala ua mai tau atu i desi reporti mai tutono le tanto te o Samoa. O le ua tu atu i a ao le matanga luenga o tupe po le fionga le ministau tupe. Se ia va ili le tūlanga o le pāketina. Ia o tūlanga i le whaatau nuu inai o le tasi lea o vaenga. Ia po o se swinga fo i sa whaatala noa ina. O le ama whai ona doe a whea masira sila ina ia toe whaia. Ma le tua fo, sa tupu mua mua vaenga lea. O le tu ese ina lea o le matanga ruenga o correctional facilities. Ia mai le matanga ruenga po prison and corrections. I le matanga ruenga o leo lava la tauia. Ia, ma tu fo le iei marfui mu tono Samoa le matanga ruenga lava le tasi. Lea la ua toe sila iai, ma ua tu inantu loa le matanga ruenga o tupe he fioga le minister. Se i o la tau seu sila iai. Ia, i le tūlanga fo i o le whaanga i o ina. E tu ese inai. Ia, o le tūlanga fo i se tupe ono whao ngā ina. Pe whaalu inai. I le nei fo i suinga. E tu sa i o tala o le tupe. Whaatatau. Ai, e mau ese fo i le toa tele i tūlanga o vaenga. Ai, mai se fo i o le tūlanga o lo i teimi lei. O ngi usila ma auskalia, mai si akungu malava. Te tele. Ia, o tele mai loa i fo i nisi o tunu o le Pacifica la tau ia. Ia, ai tu ese lava vaenga lea. Ese lava matanga ia minister o Flippui, ese foi le minister o leo la tauia. Matulanga whapea. Ia, ai mai sei foi la le tūlanga la walunga lea e afiai ia le nei taimi tūlanga foi o le tūla fono o le whamasinono o leo mo le ke leo mau sailinga foi o le amiutonu la tauia. Ia atonu foi e au ngā le suinga lea. E au ngā le suinga lea. Ia se kau, se kau vali aku ai pe ongo fesoa soani. Ile mafakianga le e tupu ai fo ile nei taimi. Tasi la le na vaenga o lei tala o mai tono so tatu o turu. O le isi vaenga ua whaalia le whaasea nisi o ila tau sa no foia ele na yo la tau whanua i songi. Lea ua toe relocate po ua toe tu inatu ila tau e whanua foia le malo sa o whaia e auto va atu wai tafa ingata. O lea la ua whaalia le whaasea nisi o ainga. Ioe, e tu sa i o folanga. Sa whaia mo ila tau e whainga malo ua tuana i atu. Pe a whaapea e toe pale mai le whainga palota. Ia mafuafuanga o le a whai mo la tau i whanua ia na tu inantu ia i tafa ingata. Maka kufo i ele foule tūranga lea i le tele o whewesi inga fo i sa whea ngai mai whanua o nei a inga ua lewa o no fonia mautu sa ngai songi. Ia ina ua suia ma tūlanga o ana vale malo ma la tau fufuanga sa ia fo i vai i paia inga o tona iatu. Le sa toi relocate o mai la tau ma tu u iaini whanua i tafa ingata. Ai ole atu polenga o nei a inga mwhapia mai. Ua leo toe maualo la tau sa o le tonga sa iai o la tau whanua e peo na iai songi. Ono le tūlanga le ka akia mai iai whanua ma iai ingo whanua i tafa ingata. E ngā ora vaenga e ke ngofo ai. E iai o na pātua oi o mea te whaia ma mea le au iai. So malosi me whai. O le la tau la le ngā vaenga e whaasea ai. Ai o le sili o le whaasea o folanga sa whai mo i la tau. Ia e nisi fo i o la tau sui whai pule po e fo i o loo tau wā e i lalo e a te i la tau tūlanga o a ai nei ma pitonu nei. Ai i lo fai kaua ko foi la i vaenga o lo whaasea. O la foi e a fia mai ai. Ma le whaasea i le whai ngā mā lo tūla i mai nei. Ona, oni folanga fo. Sa whai atu. Ia, o ke leiloa la po o folanga i o folanga mai le mā lo, mai tai o le fasti taimi a o whaanga solo roadshow. Po ongi folanga ia sa whai e le sui whai pule. Lea sa whaauriori e ka moe mai. Pe a ono tūla i mai. E ilana inisio vaenga no tu whai tau atu i reporti mai i Samoa. O lai ta ua i se vaenga whaapea o se folanga fo i sa avatu e whainga malo a whai e tūla i mai. O le a tu i nātu sa o lotoloa, whanua la, mo i la tau. Ia,
ai la male kua paka kua o le whaseala au maima ua whaari ai whina ngalo i lan tau sai i taisongi mua la ua toe nofo ia ele i tawha ingata. O le la tau whaseala la ua au maima tūlanga whapea. Ua pi a mai ai masekalo sanga. Ua tatau fo iona sila le malo ma le tūla fono. I ni whainga ma ni whainga tūla fono ma ni ai inga. E ono toe whaasalai. Whaale kūla fongo. Se whaipule po se tangata e to tonu o whaaporokiki. E ngake whaia ngi whaasala launga i le o. Makau kia me. O whaitaua tunga le atikole. Ia e te le i o vala ma vaenga e ono sila toto ai. Mua. E whaasanga nga i whainga malo wa umatu. Wai pe o i la tau lea na maia le whaato whala inga lea. Ina ia masi i ese mai kanga kai sai kai songi. Ai avatu i aini si o whanua i utai whale lau niup o ta whaingata matūlanga whapena. Ai peila o le pāte leu ke vai aku re whasea mai a lea la tau te tālia. Kuso le pāte lea e sau wai le whainga malo fauta tonu e whaatusa antu i le whaasea ngai a inga ia. O le pāte foi lele o le whaatalitali. Po o a whea e tupu ai. Se folanga sa avatu ia ilantou. E ono e foa i fua atu ele ia mawhanua ia la wala kongo foi. So o la kou la pe o la e whaakalikali po o a wheku puari melea. Ai o le vaenga lona tolu o le latou whaasea. E pe e whaatau wala mai sa latou talosanga i le malo male tū la fono. Pe le alanga te tauloa. O na whaini nei tū la fono. E ono koe sai ki ai se tangata e whao ngā ina ni folanga le taunu. Ia por mele ka kou kai mingi. More me o le whaasala launga le kongi. Mo wha. Ina ia tūlai mai ai ma mauangi pāloka ma sofi ai whina ngano le aturu. Ina ia maua malo. Ai enga. Le ai ma se mea tupu. O ngai whaseala ngā lai mai ana i tangata fo ia whale o mai ai e tūlanga. Ia e pēr no te whaia tūla te tala. Ia o maka upu whapenge e se fo ile maa ale. E se i o le maa ale. Awalanga a tātou o ai vane mai le ano whale o nei mata upu. O ai kongu ngā mafua aina tau o ese mawhanua. Tulou, walanga ele iwhai ngōwhie ngā vevesi ma vevela ma avi whamasingonga. O ai tōnu lava na mafua ai. O na tu ua e nei tangata songi o la tau whanua ai fōa i ai tawhai ngaka. O ai kongu lava e onga le fufuanga marporokalame lea. Ia koke sire fia mo uloa o whainga malo na tua na iatu. Ia, peitai wale tau lau o le la tau wha moe ngai na ia toe pale mai. Pei o le ala la lea. Ua whaasele muku ailoa. Ma wha pawhala ailoa whapea. Ia maka akia i pi oskangaka ua reise rumangai. Ma se wha moe. Le wha taatianga o fufuanga na whai na i tangata nei. I le taimi pe a maea ia le se taimi fo i le e wha toa ai na i tawhaingata. Le ala ua pale mai le whainga malo fau. O loo talitali i langi vai o a opo i le wha longolongo atu i le atu ngalungo nei tangata. Po o awhea, e ongo sila i le whainga malo fau. Ia, i se latou fo i whainga alofa ma se whainga lelei, mo i latou. Ai sau ai loa ma le whakarosanga i kua. Ai ua te tau loa na uane i whaasau inga. Le au whai wholofolanga le koko ngia le au porkiki. Tangata ia e whaonga ina tūlanga ia. Ia, a kako wō nge Yesu e se kula fongo nge mea. A tatou wō Yesu e se kula fongo nge mea. E o maiso mai le au soe. E peo pesea a kusi pese fo ia ka ko loku e whakasama e le ai se sui fai pule mai le a makanga se o mai ngei vai kau e sao mai le ngā mea o le fai forfolanga le kukongi ioi it's part of the game e peo pese ka mo vane toloa it's all part of the game. Ia au foi nei ngalo tātou foi o ainga mai la tau o lo tele na peanga fai akule sa uno anga le fiokan minister fa to anga na te nei le ma fa tala no anga le vaso te nei e ia isi o folanga nisi fo yo fuafuanga e le fa pe e va ve fai se kausanga se kasi pe lua pe koru
a fua tu wai ile tau feliuli wa inga ma kau koe fa sa o inga o le ke le mau kula fongo ma mea uma fa pena au vaku iluma au mai kua ave au kafa ave ia e te tau ai fo na maule to o vai iyo ia ma malava pa pale ko akili iyo o tu ala lo fo ile na ma tu el prokalame tau fa to ai ia fina ngalo mafatia o nei nisi fo yo ainga wala ngai le fingo fie le lusi o le ma lusi na tele na alu se no foanga po se fanua sa ye momo ia ai ke u fa se le mo o yo le tasi na o vaenga o lo ta oto mai ia e le tawilo fo lo ye le fa to fa inga le malo ina ia faia se fuanga mo na itangata ne ia mafanua le na fa to ia ila to wa reportia mai le fia o le tai o le tua ngai o le fai pulo le pa sunga tula epa lo pesoli ai sa ile malia le ngoi ua fa alia lo na fia finally by the sounds of the news finally ua fia le toe ina ia ma io ina ia ai inga matulanga se ile proketi le miliona ina ua mai ai se la to fono tanga ele ngata le committee le proketi le pa le miliona ia a o le matanga ruenga le committee fo le matanga ruenga e ana ia le poloketi o ia nei le ala ua yese mali lienga ma ua mai a fo na avele la to fata oto ia mafufuanga fata atitia tau la tu se la to plan ia maua mai ai loa le la to se lauli mas furuafe o le la ko miliona momo mana tua foila ko e kasi ar masinga expire miliona lea ia ko e kasi ar masinga expire miliona lea a le fa ko a finally sa ngor kai o le ku ngai por mingi ska o le pa ia fa afikai o le la ua ia to ai le tai de yo le swafo le tama ana le ua ko ai le kai ia le to alia lea male ngumi male keleo o manatu au mai au vatu male le mautonu o le fioanga ai fako a maua le koa fato a maua le file mu male le leinga ai koe kasi lo male masinga ti en lo fo i mafufuanga o le milionga i o ngai kausanga ioi mana tu fo le na afia mai le mi tu malo le pa mai tu malo fo i le nga ku mo mo le lo se la wafe ai pe tufa fa pe a ele ngata wa tufa fa se le ni ele te fa longo atu ai wa te le tino tu penalu ile lisi ea ayo o se moto se nga luenga tau fa ia ile lan to wa fale fo ile o le fo la wa fa ta auto mai ai male ala fu ale malo po le makanga luenga ya na ia le poloketi ele te tau ona sili atu ile lua afe tala ile tau sanga se lisi mo se fanua lisi le fa tau nu wai ia se ofisa o le fono fa vai tu malo lau fa mangingo mai io ele te tau ona ova tu male lua afe annually se lisi ia a o isi la lisi yang o ka vai ku wai o langi ku po kia se lau afe ngaru le lisi io matula ka fa pena ai ia te ula ia fa fetai kalosia ia ai ave ai ma fa wa wai pe a wa o se laudi mas furu le aru momo e fa kwala ukala le o se laudi mas furu le aru momo enga ole administration na ko kongi ai le se laudi mas furu le e ka ko fa so e de mele o se laudi mas furu le wa le aru momo nga ale administration sai la vea de mele ele la vea ngai kan kala ukeli man tu fo le vai ngai mo o le milionga e mo mai se laudi mas furu mo e fa ai pay o le CEO o le po le ala kai fongo sui kai fongo o ai uma pe to se furu tonu pesu fa pesu lima e fa ai la ko pay le mele mangisi o nai so it's all for the administration ele haru se mer o se laudi mas furu dei ku ai ngai kangaka fa do a laku ai lo leo le fa se lau luas fu lima fe mua o le vaenga o le milionga ka malanga le foko aru roi tu tangata o lau kilo mamao ma se o fa yatu lau tala lea kalosia ai awange i o lo fo inga okupe au mai ave pay administration tiklo
Nga fa penga. Kalosia. Ai auange I ho oroa nga o kupe wa man tuole luase la wa felenga sa mo foi. Or kamanga e fa wele fale e fa yai uma me umanga e lete le foi se vai nga ya ngai ka kokanga kai kua. Le foi lana to a mai lava ma mi mai lava. A le foi la wo o se la ulima se furuafi. Le la wo okay kalosia e okay yai lava ma fa wa welo. Se ia o le manuia I tua. Tanga tanu. Sa yai se tamali I mai Samoa na mawhaasoa na lela. Makalangoa I poro kekiringi. O se tamali I whai bisinisi tono Samoa. O le aule ta olo na suafa ai wai longa le sao le nei tamali. Malo lato fo au ainga. Ia I le ati na e male tamau ainga o Samoa. Leva. Whailo le mawhaasoa. Makua I fia malango le nei tamali. Ile milionga lea le poro keki. Ngo fesili le kamari ilia. Ai se awa ar kaka fe pisigi silonga. Ai se awa fia. Se mfaiona fa so mai. Ai o oyo kanga kai e kere o mo mia ngi wi paelo e kere o mo mia ngi se mau mea ku fa ngai kanga kanga kangu. Ino o oyo tangata iwe fai fare ke kele matulanga fa pena ma pisigi tele. Ai se mfaiona fa so mai. Ai se a. Ai fa mai na fa so. Asiata. O le vaenga lau walunga lava u te io e ina e au ma se lau pasenge ai lau lango sua I le polo keki mirionga. Ona ina ia launga tasia tutusa I lava. Le tangata mau oloa. Por kangaka mau mea. E le mamao se va o le tangata mau oloa ma le tangata e tau le mau se mea. Auange I mamao se va. Ai mamoe manga yo whakai ka inga a sieta mahali ina whai mai. A fai ai a le lei ia le fai pisingisi por kaka mau mea ka ko lui nga ngana so uma tangata mau mea e ma fai fo inga ai a ko ngwe kaula ikiki rei a sikanga kale le mau mea ala mo fo ilanga ia awange ai pe ai lawia ai e lengi pe ai a ole au nga le ole polo keki le milionga e alu ai male fa au pe inga ia fa ta mau a inga ina nai tangata e le lau walunga. Alla ola se maa ngai o saunga ngā lea kamari. Ai whi pisingisi kaka. And I'm not talking about pisingisi ngā sifara o loa, no. Massive and huge business. Ai wha mai. O lea nganga asia kai ala yonga o fia ma makua i o langolango inga wha mui lea. Ioi. A whai ai maa moe le kangaka mau mea. Ka mawhanga le au ngā sea. Ai mamoe fo I kangaka lalo I. Kusa pelo lolo. Hamai asia tatu sa pelo lolo mamoe ai e ngai a inganga. Ole mamoe. E le o ke le a se va. Au ane I peita to atunu. O atunu uie Asia maisi atunu Amerika. E tau le ai ni middle class fo ngai. Po nga ole au hierarchia ia male au mativa ai ole polo keki ringei e so o tanga ai le va. This is the bridge e na te so o tanga ina le va lea e le mamao ia maka akia e se ai lore mele o le tilo maualalo o le va ai maualalo I kokongo ka kwaku oka se maa ngai o le whaako whara I ngā le toina ioi a faye ki a faye ki Ford Ranger ma ki Land Cruiser le au fai pisingisi e ma fai fo o nga ki kavale ngai a inga lai kau fa ku pasi ka usu ka au e la me maka runga o pasi su ese lodi e malo po se lodi fo e sau e kau ai e runga me maka ala fo ma wa a kongo ele se Ford Ranger a kongo ele se Land Cruiser a o se pick up a se second hand fo ngali a lai ioi ele o mamao le va ala ma nei ia o ka ngo fa so ko ina nei vaenga na ngalo ka ko afia vaenga e bloki ke me se le tu malo le pa wa tasi le tu malo fa fonga fo ia le to telo le pa ma tu titala no fa no me se tanta tu fa fo fa ngo la va ma fsiringi pe se awa to ali ai fa fe taila le awa matala ya senga le finangalo o le sui fai pule sunga tu le epa ia ina ia
koe kakala mai fai koko ase koe kafe ko le milionga. E to tonu o le fioanga ma le tūmalo. O le isi e tātou vaenga lea e tupu mai tono Samoa. Tātou wa fea lo le keisi o le siurunga li lea. E lewa noa no whaasoa i se tasi o loia. Si ni e tono Samoa. Ia mai se fo yo o nei au te roa. O kau sa ili manatu mai ai lava. Leanga ua mamafa lava i lau tilo atu. Le tūlanga lea ua ta oto mai ai. Whainga a le tūla fono. I tangata e iai e te tauona iai le saolo tonga o lātou tala e whai ma le tala noa ino ma tā upu. Leanga lainga o whai atu te awhea le case a siurunga li ile ia vaa meilin. E ilo utari tonunga o laua peo li tua i laua. Aftai le tua. E iai inga. E iai inga i lau tau whaalongolongo atu ile live lea le wharetua o vaa ia meilin. Laua iai inga malolosia. Laua tu ina tu e tau fia ile tu e tala noa i mata upule na lea ya fia ya o loloma le taimi o le whamsinonga. O le vaenga lana o tau sa ili ai loia. Ele ngata o loia si ngia ngi usila o loia si ngia i Samoa. O loo tu tono Samoa. Si o kau fisili ai. O le a sa tau teiki le pito lea. Ai se a ua loka pe kao fia ai si ununga li ilea. Ona o le defamations po o le tau faaleanga. Wa pio se fa Samoa nga. Pio se fa Samoa vile o lo fa aluma tau faaleanga, kau fai o le alava le. Ai se a ua kao fia ai. Mo le vaiaso po ongi vaiaso fo ipo le umile sa tau fia i la ua. Ai kukusa le le. Le mamafa o le tua inga ma le morianga lea. Ma le morianga sa fai le ko inga fasala laule le ngā laku i au se kāria laku fai ei. Ka ofi ei mo i le vaiaso. Ngā olonga passport. Sa ka ofia. Ngā olonga kusi folau sa loka inga. Ai le i loka arka ngā kaionga kusi folau. E o ofo i le teine lena sau mai Amerika. Ngā olonga kusi folau ngā o i aile mahalosi o leo. Ma le tūla fono. Ai le i au le mahalosi le tino le tangata. A lea ua o mai loa i siunu ngā li i sia o laenga ngofo i Samoa. Ai sau war mahalosi anga o leo. Le ngaka wo o i kusi folau. Ai loka maka ngaka. O le fisiri ngā fisiri helo mafau ma fisiri kele ai. O koe iai se saunga le mu o tangata Samoa ia ia kungu i fafo e koe malanga i kaku o kungu i Samoa. You know, le la vatula ua. Te le o vatua i se tu a mea e le se o fasanga kau ngi leo upu moni ma le upu tautino. Ai o le fisiri ngu me la kasi, do we trust the Ministry of Police? Whaamaka e mawhaila o ngā karikongu inga e so o se kangaka. Leu ke kalango aku kako kangaka Samoa. Ai ole a le mahalosi o lau kalangoa e whaisa ukala i leo e lava ia le nae o mai ai loka oe. Ai whaamaka fo i o sia kako wamio peila a personal. Peila a whaakarikari kingi masa ili maseile matanga luenga. E pei kako o le whainga. E leo le kaika inga wha lima ua mea la lea nga kauwaro ia isi kangaka lea la atawa ai atu lea la atupu. Whamaka ele o i lea la amawai le kaika inga wha lima ua mea. Se koe whea kuala ukala lea. O se vai tau o le iwa wha anga i le iwa varu. Sa avea i e kofi lau eki ale sanga o le sa avea ma pā le mia foi. Ai le i pāle mia i e tuila epa. Por fionga ri tōli. Sa whai ai sa mō lia ai i oe. Le case ma le Samoa Observer. Se vai tau o le 90s. O le kaimile ngā. O le veve langa ngā. Mana tua foi. O le mele o le tau whaaleanga. Defamatory. Por le defamation. Ele ia vea ma se criminal act. Ele ia vea ma se criminal act. Po o se kula fongo. O se mōlianga, fo ilele onga. Sa la vea ar kamalea i me ka o civil matters.
Ioi, a o whaaleanga inga oi, ai e aru sua. Ia, o mai roa ngare, elese morianga, fo ilele e pio le morianga wha o lima. Criminal. It was never a criminal act. It was under a civil matter. Civil act. Koe ngā me fo ilele uma a karu ave i leo. Ia nga uma foi la ia lea vakunga kangaka fai su enga ma me fapenga ele ai langi ai uma enga e fai se rua mari di enga fi se me kokongi kupe pe kokongi ngia mangia makulanga vapenga ele ka o fi ai ngi singa mea pe ta yo le vai taule na le nga kupu mai ele o le vai taule na sau mua ai lunga le vaenga le ma avea o se criminal act. O ngai pe inga ia whaamali e inga i le loko ki ngā o se kangakanga ke umia se pule. Ngā umma kuroa leo re ngā vaenga ma re ngā fukia, uaru. Koe fo ia leo le vaenga lea, fo ia la ia fo ia le civil matters. Irei, lea ngā le vaenga se furu kolu o le whaavai, o Samoa. Ila le vaenga se furu kolu o le whaavai. O lae mangingo ai ama maka ki kele le se pela inga mai o le ai a kakau war kangaka e kaukalai. Ioi. Freedom of speech. O le kulanga voile, and we do, ke upa whawele whaingo la utala, ai so ukango e koe wali keisi mai. O ingala. Lae manino ai lalo le vanga sutolo le whaavai, kango e whaikau e leke kere nga e whaiau kala e mai kalango i ngā mea ai alo e alo e pe ngai kisira fia. Pei kai o le kaimelenga koe mangu mai ai ia whainga ale sunga ia king whai popopo malele paulo. Lena amata mai au se dalia ma koe a makaronga koe saurunga ia lea fo i uso ma kui mai ma whai mai tala i whaasanga nga i le sa avea mpale mia mua ma toe la langa mai na inisi o vaenga. O i konguanga ngoi kuila epa koe a mai le kula fongo lea. Toi a mai le mele tau le defamation sai lunga sai lalo le civil matters ai koe se i mai koe avea ma criminal act. Nga koe kangoa i ngā le a au le sa avea mpare mia se i mai le mele. Ai fai ma criminal act. O le ale winga o le na vaenga. Pe ia ka kou ka fuile le nga e sasi ama vaku e le fia ai ma wha maongia ma loka oi. Ale nga loka ia. Enga roka ia malele paulo. A tofu, po sunga king fai popo. Mana tua, ore mea muanga nga roka i malele paulo, aile i roka, aile i koe kao fia ku le vaenga muri le whalpui e nei. Ai na judge, le na latu e po se maliu sona tua a. Ai lama i pe o la manga kurou. Ai lama ia i ngā e leo markula fongo. O inga ia wha mari e inga le ika, wha moe o stangata e u mier pawa. Ioi. Lenga awa koa yasi kama loka ya. O tele i mai loa pe ngā harule i le maliu ngā le ngā laku i Samoa. Pe li mai le fiku ewa yaso kao fia. Iwe, tau mawhaia le whiongai tasi o loia si nia i Samoa le whiongai ya unasa i uni Saporu. Kau mawhai lava e whaise vaenga i ngā ia kau peol mai eitua. Lei ma se ngā mea. Loka ma kao fia. Kao fia i ai lunga o le defamations. Masuia ia markula fongo lea, e loka oi, pe a whaaleo ula ngona. Olo winga le whaia joila tatala. Ai a whaaleo ngei la ula ngonga, pe ole mele mau te whaia, ole mele ua sai kia ai whaala ulo te manu te vae. E o ai le au tusi tala i to tonu o Samoa. Ua fefe a koa. Kalu le vaenga lea. Ma au kei loa le le mau tinoa. Na fai le leile tu la fono lea le fai ngā mālonga ki angei. Ngā fai lava i ngā ia sai ki ai. Ka ngaka Samoa ia kungu i fafu. Me foi la lea tātou ia tunu i fafu. Yo tau matala. Ioi. Ka kou makala le melea. Walanga ukere o fai aku ngā mātou wale au whaasala lau. O ngā foi ngongo ki ako se kaimi o se aso e kau maonga si ngā uka maikala kom singa o leo. Pe se ngā uka maikala li sui kom singa. Po si ngā uka maikala i a pai mala fai. Wali rofo i po se feo e la waru i Samoa. Ioi. O leo po mongi ma leo po kau kingo. Ai pau le vaenga e pe e tau. Aka kiro ngi whaafai poro kalame. Yes, you have to be neutral.
Ai le mafai anga e vai aku se mea se ai sanga alu ke la se e runga. Ta mo mbere nga. Yes. E ia ilo ma tiu te tau ave fa sala lau. E te tau ona e tū o ngā tonu alfisiri. E ke kukua se o ngā kongo, e ke vai a kunga, o le meo ki me laite sa vani. E wha leo, you have to express your opinion. Ioi. It's a matter of opinion. O le fisiri, o le vinga la leo ke whai a kua ngai. Ai se a la ngā le roka ai, le ko inga whaasara lau, a o upu fo i makala ngā la lafo. Ai la lafo ka mai kai pare mia. La lafo, yes. Ngō whaalongo ai. O vai ia. La laule le ngā oi. La laule sori ku la fonga o upu o te la ngona foi. O upu foi ngai nga o ia ire kala ngoa si unga hari foi sia. Again, it's a matter of opinion. A lea la ngā la kurkangaka nga i Samoa. Fai kala leanga i le pale mia. Le fionga ka mai kai pale mia. Fai kala leanga i le mingiskao o whakoanga i a la audi. O le na afua matangi ai le whātua tua i le tua sa mo ukasi. Fai kala leanga solo le whainga malo. Ai alaku. O ifo leo. Loka na o le tusi folau. O le whaasa moanga saoanga. Loka nga o le kusi folau. Ai ku upe i haru yanga whongokanga maru e kausami whale ainga maru e whioroa i maunga ainga. Ko ai pea. Nga whai kara leanga kusi folau i. Nga whai kara leanga se kusi folau i le pale mia. Nga whai kara leanga. Sa sine inga ufoloka kusi folau kanka. Yeah, to me personally. Sa sine it was a waste of time. Ya ke awaia. E ngā mea ia. Mai mangor kaimi. Sa le kaufuanga whai fuala ngā mea. Ko kamaloa ia koe fo i Australia. Wa fo i leanga o le ungale na. O le ungare ngā penga o se ngalu e whaafua. Ai le whaki. Laku roa maresi mai ka ile ngā laku ngai Samoa. O kai o kala fo i o le oki. O ka ngi kala. E o i kala ka kere mawhai ngo ka whai a kua runga prokalame. O kala ia. A o le ale mea ngā whai i Samoa. Loka ngā o kusi folau. O la unga, o le whau i nganga ngā o le mea leo le tāo whio le tusi folau. Loka arrest ngā o kusi folau. Ioi. E arrest kusi folau ma travel documents ngā whai e travel documents ngi mea leanga. Yes, I know the reason behind o luki roa. You know, I'm trying to be, a le winga ia luki whea koe kifu oso mai se vale whakai kai anga wha mai I know exactly what I'm talking about. A le winga, the moral of the story is, langa o le kanga whainga fu ngale si vai mai, awange I koe travel, it's nothing. Ala koe whakanga mo koe o. Ai se ala ua le kukusa I la mare whainga o siuru ngāri ile. Ai se ala nga kou leo mai ai la, to me personally, langa o kere I vai fo ia unge factory o mea au mai e leo anga I se vai nga sia. Ma ua fo se taimi. O te whia so tai hatu ia va, pape fo o lea ia o te le loi po whaatanga ma vaenga whapena. However, ai se ala le mea ua le arresting ai maka ofi hold maka loka haku kus folau o si vaenga lea. Ai se anga le ave i se warning. Come on. O ngai Samoa. O ngai ngongo foi Samoa. Ai se anga le ave I se pre-warning ma whapea atu. Ave le official leo ma whapea ku va ama mailing. Wa e ongo kukupu maingi vai inga mangi e ongo sakia ai su enga e ongo afia I le mele fai o lua. Tulou. I'm just using them o le mele. E la vakulap ka inga. Ma kaunga ku ilalo maka ilalo ma. As you can do that to anyone else and fai fo inga Ai longa nga faisa nga mea. Ka ilo yai. O kere mauloa la fo na tau fia mo ko so ka inga ya va ma meidin. Nga pre-warn o roi nei mea. Ioi. A le nga ave aloka ai vakuloka pe vai so e pe ro vai so ka fia. O mala ia wo pe yor mai tour fal tua ia meilin. Ai fa longo wa o va pa ngal me mo wanga. O le live nana o mai esi fale tua le mfa pe mai. O va a live fo ie something to do with the kus folau. Ioi. O le ala me wa ese ai le fainga. O la ofisiri ku kasianga ai se me ta o se heavy defamation.
ma se middle defamation, ma se beginner defamation. E yengi be fapenga, anga ke role na to tira fia, ile tu la fono. Le anga sa usa ili aku se kasi o lo ia singi, au kere ka urong suafa. Le lana mai le fautuanga, mai le ma brief, mai ma sau no mai. E le kaungupu ya mea. E makua ofo ai le loko. Yes. E makua ofo ai lava le loto. Sa le ka kaulanga kupu. Ai ole vainga lea fuaina na kilo pe fa ngoa. Fa mata. O lea e kau fa au mai lava pulenga ia ngale you know, le wingo la utala. Walanga ilo utali tonunga ku kasinga wa. Fe pe anga fa pe ko fa au mai le fainga malo na ye na tuana yatu. Again, this is me expressing my opinion. Fe pe anga ko fa au mai. O ke la longa ko kiki ya faile visa o ka ko ye ngi usira ko o ya yo ka ko a inga mo ka ko mo ka ko marka ko ku. Ele lo pe to e fa ya ko apalai pe fa se va nga vo ile e unga sa se kula fongo wa kai fa kasi pe fa ruanga e rusa mor ka usanga. Ma we ko va yo e pe ioi. Le anga na over ai le mata ita mai o le sa avea mata ita I mua. Le fainga ma lo sai. Na matua mata ita mai tangata sa moa e tunu fafu. E ke fia manga o se fa maung yang ora ukalas kas. E ke fia mang langa lela ke wa e kilo mai nge mai ke I me fa pe mai. O le ri la pe wo fa ku pukala e ri la asiaka. Ia wa manatu na le fa mai au la wa nga la lafi kai minga I le la lafi nge e ko ki nge ia ka fe ko lofi pe o loi nga nge mala ko post. Are la ko fa kai nga. Te la ko fa kai nga le kasi. Ar fa kai nga le e fa sa inga ko e urukala. Ia, le nga pasia fa sa na to e urutala se matai sao e ngofo ia ko ngofo. I fa msingonga I Samoa. Nanga. Nanga. Malesi va enga renga kau apa ye le lima. Ngale lima makai. Ngale lima makai. Na vai ye. Apa mai malor kai minga fa mai. Ngale lima makai sao. Makulanga ai fa mai a fai pe o se sao se ainga ai te matai ai ke ngofu fafu. Ele mfenga e urukala. Ma vai la ye. O ai la nga safari nga mea. O ai nga safari nga. Safai ma to ia matanga tanu u le ya tunu ifafo. Ai ele su e ka ko kulo fa nga maru. Ma o to na ye ina pa ya inga. La fa longo ku har makai sao. O mala papala me ku pusa mo ku ru fa fonga. Mare makiva sai va tu fa fonga retu. Sanga ngo fo ya ai le ku ngar makai sao sa ili mangu yo ronga a inga ko I fo ngi la palapa. Ma to sa a tu sua I to no Samoa. E pe yo le ma vaenga le to ino la uru no fo valeane na failo na fine o mau pe nei. Fa mai a o e malau kama. E to sa a ona sua ya salmurianga. Ai oso mai loa marka ika inga ngai ai fa inga malom fa mai. Langa fo ia mafua na tilo mai pia vai fa fefe. Leanga wa fai wo mai kanga ka ia kungu ifafu. Wa onga wa toe mala malama I fainga fa ke mo kalasi mo fainga fa porokiki mama ia tunu nei. Na fua I lo na mato fau tu atu. Ai fa sanga mai lo ma fa pe kamalaia. E mawai makako kidi. E le o le mafua anga le na le ua fuai. O na o mai ia mako. Ia kako ai kakau. Yes. O matua sa tia la wa ya te tau te tau. E o le media. O le ala fo nga ya fuai nga ko kiki a fa rupe mai nge e mingiska mangisi o ko akele o le malo ioi. A kala ko nge fa rupe mai nei ia ta ita. Fa mai. Ya fa nkala sunga le fa sala lawe. E fa ya ke o ko poku ko fa nga malo. Ka ke fa ya le akasi o ko songa ngai la uri ngo ya ventem. Ia. Kero o ke fa ya le akanga. Ia. O le kau fa pepe lo yo le mea. Te lo oi. O lai fa ya ku u mama la ko por kikir menga. Tolo. O lai fa ya ku u mama e ngi usila. E sa o la kala ngai ngi usila. E fa ile media ia pillars
o whainga malo le lei. Ka kou I hamunda. No. Ngā o se foe ai whae e kau. A o le pelo a kor merga. Ia o le hale mea la whai. O le hale mea e kuri wha moa soro ngai wha sara lau. E kuri wha moa soro. E kuri wha kuro wha me tua o lo. A kau aku. Yes. Ioi. A whisiri aku le media. Ioi. O le aso longonga mai. Whaku kwa e whavalvalea mau whisiri. Vai le whainga. Vai le whainga rai whai e. Ioi. Ai e fisiringi ako o fe sa wo fe sa lo fe sa wo ya ola pseva o le Samoa Club o Pro TV o ko ia le anga me vai ka ko ia a o sautala no le nai te tau ona e alo I ai pe a fa pe o le media e fa I ai po tu to fa nga malo le langa o ko farangia me ma ko ia me o ko pelo ma to Ioi, ia te uia, e ola ingi usila ma Australia mea vai le ola ingi usila ma Australia. Nga o nga sasi au si le fionga ia pesita lotu I inga tu loua le fionga peska. Lau fea kula whakaka inga lea. E mingi ska ia peska le fionga peska lotu I inga lotu whainga ruenga le corrections ingi usila. He was the first national Samoan MP. Mingi ska mawalunga wha ale fufusu lo mapangoka. E o whaso aku. Ale maneia I o le tūlai mai fo I le tamari o le turu. Le I leva ai maunga e lunga le Facebook o share ma le social media. Fusu anga pango kai o fai kongo le sela I mea eden. Fai pui kongo anga o uyai. Ai va aila ia ai mana tua e strictly e sangi ke le fongi nga ave ko kongo ma tūlanga fa pena. Kwa sa pulesa loa e le media ma fisiringia. Mingi ska ka lofa ia peska ale le one of the best minister I've ever met Samoa. Ingai. Pulesa e le media. Ke lo e whapupunga leaka. Whamawai. Ioi. Whamawai. Ai nga whamawai. Onga ole amana ia e le government. Ole. Lala ngai ala inga any democratic o le fili au kamaia, o le politician, o le media. Nau, ai le kakau nga whai mawhili, e le kakau e mafua nga whai mawhili. Le anga e pau wā leo le am, e whai loa mea pio ma mea le sa, generally speaking. Mafua anga ngai ala inga ikangia, e velai o ai ngai usila. E karango ai mau, mea se kala se porokiki, se politicians, don't worry about what the media are saying. Yes, of course. Of course. Alai a fi ma fei e kukongu le mutual respect between these two pillars. Yeah. A fo ila le respect nga onga se mai au o kou sa mala ko le media e musu ro malau kai. Se nga, sau. E mea nga ngo fai aku ia o eso ia le over le alu ka polo. Menga ngo fa kwa ia o wa makua ai le mafai ro woro ke paki ai le vai fa le lau makanga ruenga overlo fai malanga so o mai fero ruai le na wa kupu mai meia le fo wa ia ke kadi le mangingo le wa puresa mai fa sa kaudo mai ka ko melea ia maria mai kau ai mai kongo se vai maro fusi wa maro pelawe ai fa ma vai si vai fai nga malo le ai ar malo people ai alta to finga malo ale le ku fau me asa nga ale le fai pule kai mia ka ke fekau iai e u lungo vai ai o ko o alo ulu palpala tu fau yes e ke lo e lo tiu te tau ona o nitro once again. Pa ele mafai o ngofia neutral. Ise mea le sao. Yes. Ele mafai o ngofia neutral. Ise mea le sao. A ua soli le kula fongo. Kaui le kula fongo. A ua saua masatia le vā. E iei au lape uia. Ioi. Leanga a whaasao lo le melea. Lauru ilea.
malo ma leo ma kula fongo po e aka fai aku iai e ko ke fa saoinga loa le melia e ko ke fa saoinga loa la fonga ia e so o ai se sia so fa pe mai se fai pule po se mingiska kuloa malo lo yo wo kuloa fa la lo e pe fa la lo ngor ko modu io e so orka ko fai nga malo ma ka ko ku ma ko nga menga io nga le fia fai pule faula mai melia vai faula fa kimmer kemmer all live ya falo o mai la oele io o le melna o se ka ko wa mio fa ta alonga i vai o fea le ko fa mar ko kanga o fea er ko se ko fa manga ko melia o le ala ngea o le ala le ia o la ku ala lo muri ale fa umoro po kalami o la utu ala lo le mo fa nga malo o le ua maua ia ma pare menge o Samoa o le ua maua pasengi kaunga koe fisuisu ia inga inisi o kula fongo ea ire koe manga ia koe fa fo ia o le defamations not the threatening not o isi mea ia o le conspiracy fa o le mea langa that's criminal act po le citing o le violence o le mea ia le ta o le fai upu i o fai ma le kau fa leanga pi mai koe fa fo ia civil matter leanga o lenga fa o nga e kai ngisi o kai e pui ai ro lato feita ma pui ai lako ai ai fa ta avao ai kuro ma fa fefe ma fai ai pe o pulenga saua le freedom of speech yeah ala ka ko langa ole mele le freedom of speech ala nga mamalu ai pulenga ri fai puli nga mamalu maya mamalu maya langa fai ma fakai kai ka ko fai ngangu ole ale me kupure mo fa finge kulo ai fai kala kulo ole ale me kupure mo le fa finge e ka faleanga a mai ko kong fa sa fai o ke ngia so e mai la us from ko uma ia se me ole enga fa mai ka ko wor ku la fongo ka ko wor le ai manginga mea sa fo ala mea e enga wa fa ko ese ka kangi ku li vai fa ko ese koe fusi ma move on ale mere wo fai ora fo ko nga mo nga fai nga malo tu ala lu ele manga yer ko se usiri le vai nga e ko fusuya ka ki pere criminal acting ai isi lenga ole a fai ai mamangu malo lenga lo popolenga ore kala e fai akun kanga ruenga o leo revenge react mai le revenge baile lila a sauroka iwe vai or ko inga mele le la ka va ai ko and I hate to speculate e ongo kupu le mea lenga o le tate va ai tu le tino mai o me e fai ora ku o lalo e vatui ia ila to o lo ave ma tai o manu le malo ma come singa na ku o lalo ngi o mai lo mal pokara me ufta fo man taimi o la tu o lalo ia avea sa no fo a inga fala o kele wala ngai e umakur ko fa au pa au ele tu ma wai pea e alu aso e uma poleale fa mai e ina la ia fo no fo a inga e fo ile si le fa fonga mat kemingi e kele o lo o e ngo avea ko singa o lumanga o la u fautuanga ia fai so tae ao le leie manatua i pea oe ai se ai kalangoa i pea kanga kaya ngalu vao kangie ai se ai kalangoa i pea kanga kaya asi play clock ai se ai kalangoa i pea kanga kaya sa mau ai se ia mangisi e muamuaku mangisi ai muamuaku kere o wale o yei la wa why ai sea e talanoa i pea kangaka e o malo e o ke le maku kua e mo ke whenua i ngi wo retired
Kama se kama nga pele ingi ka ai pele ingi fa ilonga ai me se au ko ia wa tu lo le wa e me te mi le fa nga ina ro to wa mai piko ke kilo ngai ko inga wa aso ya sa fu ele lo kelo fa male umi ia ai do te sila fia o to o kai mi mamaluanga yes o kai mi piko i mamalu o kai mi piko i fe fo inga ka nga kai leo vai le la a mai le leo kongi marpuro fa sa fa penge io ai va ai it sava vali e bika ke careful you know you watch your footsteps ale mele wa yet kai mingi fa mai wanta mai leo fa mai wa popoto leo fa mai wa fai longa leo ai matua le ai se koe popole ma se koe fefe ai ongisi turo le wo fa yakur kala le beneficio ai foi ngai leo e vai ko ke le a loko ai si ngai ka meki ma ke ki io e fa o li mai ngai leo matulanga fa pena a ua kafia e se le malu sai ai o la ula le fa o lo ma au mala utu alalo a fio ngai komesina fa mole o ai fo ye o le apale mai fai so kai ao e mana tu ai pe oe e lau ngaruenga lofa awane ngalo your duty of care to Samoa ioi your duty of care awane ngalo ngao ko fang mak ia mai a esi wa umalo taimi ai ole upenga o pili e tau e fangota e manga kua pea oe le loko e manga kua pea oe kangaka e arua tua unga tupulanga e tae ao ma tae ao e aso masuinga ai tautala pe aso o ringo ai punga asiaka ka urunga i poka lame ia uma e lo taimi e tautala aso au ngā ruenga ai auange i uma enga e tala noa ina i le ala mea e kakauonga po ngai vau ai walia inga yala ai a fai e tau ona tautalaso ona o se ngā ruenga le leima le alofa tau runga proklame le vanga la fiafi ai se la manga ule tau tamari la fufunga va tele lofa tele tu mo tau sa mo le tu pele fa o proklame tau te ya ila so tayao a sia ta fale maru pio voliko ma tau tu ala Blue TV e mai se proklame tau te ya lofa tele mo tau so ifu o mai manuia